Aba delegates 216 haraba bagamba bashaka akakiiko kuteeza obururu omuri NRM okuteeza obururu bwa primaries kandi bataano ahari abo bashaba ko batunga omuntu omwe okubakwatira ebendera. Vincent Apio Alpha vice chairperson wa Kikuube district abw'ekibiina ekya NRM, Monica Atugonza ori omukazi omujwekyerwa abwa district councillor muri Kikuube Town Council, Julius Baguma ori NRM Publicity Secretary abw'egombora ya Buhimba nibagira ngu nikirungi abantu kutorana omuntu ou bakunda okurugirira aborekyereire. Abo kwaikaireyo engambo ngu haliyo omuntu oredi amazire kurabwa rundi bamurabize kubaka flag bearer waitu wa Kikuube district baitu ito kusaba kwaitu ngubana abantu bona nabanya NRM aba Kikuube district muikirize tugende mu field tutera karuruko businge tugome flag bearer waitu. Annette Asera oruvugamba sub-county female district councillor yashaba akakiiko k'okuteeza obururu muri NRM okukora aha nshonga na munonga ezimwe ezirimu nk'enkarara z'abantu ez'okuteerezamu obururu. Kukomo kwahoire ijweri nakwo twongere rero tuhinduremu tukonyereka kiraha nosanga aba committee bali na mu registers na abantu ntihakoma abantu hakikumi hakiyaru nakoma abantu nka 8 rundi 15 ekya kandi nosanga okukoma okwo kubayireho abantu abayinibeda ba candidates babu ibodi bakitwara ngu electoral commission ya NRM. Hanyuma yo kuhurira ebi, Dr. Tango Doi chairperson w'akakiiko k'okuteeza obururu mu NRM yashobora ko bwahati akakiiko karikwija kutandika kwakira abo abarikwenda kwesimba okutandikana nyenkyakare 29 mpaka esaabiiti erikwija 26 by'okwa Kataano Rwakashatu mwaka gw'2026. Commission now we are guided by this meeting to call for expression of interest which will start tomorrow. Actually this is the best forum. Let me release the roadmap that the electoral commission of the party will call for expression of interest beginning Wednesday 29 up to next week Wednesday. The tail end process is nomination. We are giving 1 week to allow the candidates verify their papers. Tebe bikiri bityo yashobora ngo barikwija kuhamibwa ahabwa akaruru kabona nkija kubaho ahagati y'25 n' 26 Kataano ekihagira ngo obururu bwa primary nibwija kubaho 20 Kataano. Odoi yaraganisa ngu nija kubaho akaruru k'oburinganiza ahabw'ekibiina kya NRM. It should be on 25th and 26th. It means our primary must be around 20th May. I can guess that. So that we do elections and we give our candidates time to be nominated on 25th and 26th. Dr. Rosemary Seninde, or Director in charge of mobilization ahabw'ekibiina kya NRM, ashaba abantu okukwatanisa na munonga abanyakibiina omu bwire bw'akaruru aka. Okwerabira nti akalulu ka LC5 twakawangula naye ku mulundi guno by election bwe tutaweerwe it may be a different thing. Kayinza okufuukamu ekirala bwe munaatukoleramu ekyejo. N'olwekyo tuzze kubasaba ekigambo ekisinga obukulu unity. Ugu yagaruka yashaba abantu okushajuka ogwo weena arabe kwatira ekibiina kya NRM ebendera omu karuru kabona nk'okukyabiire kiri omu k'okubanza. Eri yonna gye tunaaba tumulonzeemu ng'abantu b'Ekikuube tugenda kubasaba mukole okulwana kwonna okwa buli kala okufuba okulaba nga batugenda mu kalulu ng'ennaku z'omwezi 10 tetweyuzaamu oyo gwe muba mwalonda atukwatire flag fenna tuyimirire emabega we. Grace Mary Mugasa, or State Minister for Public Service, yashaba abantu ba Kikuube okuronda omwebembezi arije kulina amataka gaabo okurinda obuhangwa bw'ensi hamwe n'okutungura district. Abekulembezi babakomere, abekulembezi baliremu abantu abamu olukwe, ebitaka byabo bali batuuzireko, esente zaabo ez'emmyo kati bazibahayira abamu, n'abato tutukwenda omwekulembezi akujja kutagetinga kunyagulula ba Kikuube. Oborabo olimu tuganyire. Okugaruka mu kutorana chairperson w'entebe ya Kataano abwa Kikuube district nikwija kubaho 26 omwaka ogwo. Amakuru agagashakwa gadasaba abwa Tayari West.